Да, Наблюдай. да. Есть, попадание. Baru-baru ini viral di media sosial Telegram pada Selasa 5 November 2024. Sebuah video yang menunjukkan kerja tempur tentara Rusia dalam menggempur titik pertahanan Ukraina. Sejumlah tentara Rusia bekerja dengan senjata anti pesawat Su-23. Puluhan peluru dikerahkan ke titik pertahanan Ukraina. Insiden ini jelas memberikan kerugian panjang angkatan bersenjata Ukraina. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Нормально? Да, нормально. Натягивай. Борь, готов? Да, Наблюдай. да. Высоко. Ниже. Есть, попадание. Право. Ниже, право. Ниже. Есть попадание. Левее, левее, левее бери. Вот. Так держать. Есть. Еще. Вот, чуть-чуть. Славьте! Давай. Ниже. Есть. Так держать. Ниже. Есть. Четко. Так. Еще. Огонь. Отлично. Отлично. Давай еще. Все. Помоги, снимай. Да. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.